Sini polisnya kaisa no, sengkai tu nebus. Haleluya. Sengkai tu nebus ha. Fat jong sampai 5, verse 19 no, angokok no bujuk malu. Bebak sengjar soitani yago kaisa no, sengkai tu nebus. Haleluya. O sengjar kai tu no senamo. Hai kana o sengjar no soitar secret terkai tu ni. Sengkai nembora tu. Gang o sengjaran matongo. Hai kana ang o sengjar soitar grab terkai tu kana. Ang kai tu ni besar ni. Haleluya. Seng tabu kai tu kau nak nak ni. No ready deh. No ready deh. No kai tu kau nak nak ni zuko dah. Are you eligible to hear the word of God? Saksang test. Ang ereng kok nasai. Neng kai dalam kok nak ni jugota. Neng kai dalam busang kai. Neng orang tabu kai dalam kok ni kai. Neng bisa sekali Yesus Kristus akan datang. Haleluya. Bisi ketali hambai dilaika yaba khrob layo tasinggo asik bisa bareng itu oh bisa panjang pane bagai yes kaya ba angso Yesus Kristus ma hamjang maringan khare pau kaya ba haleluya haleluya Yesus Kristus ka katham Yesus Kristus sana sama ang po itu Yesus Kristus ozana tam oh bini kong nok nana bagai kaham ka kena Luke 8:18 chapter 8:18 10 minit kom 7 minit kom ekta baji to short nok kadi taminisha Luke 8:18 also. Take care how you hear. Nini khamani kaham kai khadi. Nini khamani sansani gom kai era bakne tomata khadi. Khunjo tong kheba Jisu tamosa. Khunjo tong kheba khadi. Yesus tam sasa. Kunjo tong kheba khnadi. Kunjo tong kheba khnadi. Yesus haime ada. Bosi borok na tagle bele. Bosi no kunjo kri ke takba. Kunjo kri ke tagia. Bosi wote sai mano. Borok be kunjo tong te akunjo bai khna. Hai par Yesus kunjo tong kheba khnadi. Haleluya. Takuk song. Nora Kristo ni bono, nora Kristo ni besar. Yesus okok no sesa. Bible look because only the Spirit of God can reveal the will of God. Kai to le phala simi se kai to kok no bujiu. Hallelujah. Nini bisingo kai to le phala tong kai simi se nang kai to kok no buji nai. Yesus abon babine sao. Nini bising ni Spirit Nini bising ni kunju, nini kunju ya, phala ni kunju ba kai tu ni korang nak kerana boro, buat mana habari mari, haleluya. Kai tu ni kok nak kerana boro, buat apa mana habari malu. James chapter 1 verse 19, tadi. James chapter 1 verse 19 Bible tamosa Norok elam bab ni kok no khana baba simi tami elam bab ni kok kai tor katha ni kok khana baba besi ya elam bab ni kok kai tor katha ni kok khana baba simi ya Bible saw verse 2 Abuno as hazak ma khai desi dong
orang kenal tangga asal rawi bang kita kenaka 15 বছর ka 10 বছর ka kaitan kok kenamani 10 ta phano kaitan kok kok sa kaitan kok tamnohi kaitan tamnohi kaitan kok haleluya kaitan kok nang jepru bini kok kaitan nang kaitan tongo kaitan nang apun kamari itu nang jepru logo bible pori to nang sajuya nang kaitan ni dus kan mau kaitan kok sorry tangi kaitan kok salah kya asuk arang manya la tangi hal ka khailai awan bagai Jesus sabo gurui tebo gurui nai gunang rokhai tebo haleluya gunang ka tomasuk se gurui ka bin bisho kisi shab tomasuk se sakar proin har jaknai gunang kai tebo se rang tuition mai ni gunang ya bisingo kai tebo kok toran akan obahela ka khai di sona ka khai kai tebo kok no Matthew 23 ni 33 wa tamsa bebak sangsaro mani ba abarta manga kalai Matthew 26 26 bebak sangsaro mani ba abarta manga kalai tak kudupi bebak sangsaro mani ba abarta manga kalai mana tamon bujika bebak sangsaro saman mama ne angkasya udaharan diwono bebak sangsaro mana angka awa haino bobo bujri angkari momanka ang rang momanka ang engineer khai dongo ang doktor khai dongo ang porisuka ang sakri bangga ang rang khaka mai khaka everything ani thani khaka abun na bebak sangsaro mana doktor kaisa mana kosto sai depan কত বই পরীক্ষা ব বসে বুরুম ভিসা পরীক্ষা ব ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার না বাগে বসে বুঝা ভিসা পরীক্ষা আইতো না বাইবেল সে তাবো খাই বাইবেল সে পড়ি আমরা হালেলুয়া বেমাক সংসার মানে বাতাম খাই নাই সংসারি কতর বই পড়ি বাতাম খাই কতর চাকরি মানা বাগে পড়ি বাতাম খাই নাই আপন যদি বাইবেল পড়ি আমরা রাং মাইসি বিছানে দগানো kaitan tham kaitan dia tongla am bagai hasan taung song jar kaitan busa bisi ketal kaham kaitan boro kaham ba sungsar din tong lai ang motong thobo tor motong thobo haibano apok thaisa mas dini joto mothona thangayo gorok layo samung kaham chalayo oke kaham ang sabut khayo hai panon sabo ini kagak angka itu lebih sangkai tamu sunana second Kori chapter 2 verse 17 tamnisha if anyone is in Christ he is new khoroksa sub Kristo ni bisingo tongkai abosik na haleluya Bible bahasa ke abo ha kotali bahasa abo ha kotali tong thongmo if anyone is in Christ khoroksa se Kristo ni bisingo habkai bosik kotal every day is new 365 ni khai phayo new year khai phayo tong thong layo ja kisu khai layo Bible sino sawo kai to sino sawo salbrum sal sabrum ni sal abosibit bagi kata haleluya tong thobi tongde Kristo hawi tong thobi tongde abosik kata sin bagi sing sabni ko kranai pitor tamo sa pitor hai sin sawo sing borne ko kraya Bible ko se mas sing nong ko krai maya no pharisistri ko krai maya kaitan ketang kok se mas rana bisi kata Bible se Kristo bisi menang tongka abosik kata hasan tabte bukso ang Bible ko na dikit hangi tongo nor ka ha nor abo haita
O mazranong thanta phaitung nong ni lukhungo ta phaitung nong kok khamani bising no nong ni pholao no ta nangthung nong ni lukhungo ta nangthung bokok ang saranai James ni chapter 1 verse 23-24 arong ka bayin si tam yun ang kasing nong nasaman kai to kok khanama bai simiyo bin abono sin rakhok nani nango bin a command abo bai ke tong nani nango bin a ades abono palon khaina nango